Wate malik maut gunuk cok nyawang si doro urung, baik nyawang yang nyawang si kapi atau nyawang urung yang celaka atau nyawang munafik. Gedang le malik maut iku urung celakanya. Ya dei urung celaka cukup yo dehi menggetarkan. Ya niku nya tu le urungnya. Ba malik maut man anta sodron wa ma turidu putra tujuan kena. Ya, tanya le urungnya ba malik maut. Jauh lima maut. Ana malakul mauti lonyo malik maut. Ukuri juga minat dunia. Long tu bi kata pada dunia. Nah, long malik maut nak cok nyawa kata benali kata dia. Ya, dan long jadikan waladaka yatiman anu kata yatim. Walau jadaka arminatan long nak pegot iaitu permoh kata berjanda. Ya, wa malaka mau urusan baina warasatika. Lu nak cok harta kata bu wari buna so cok wari harta kata buna wari legop. Ya la tuhibbuhum fi hali hayatika yang hana cinta kata ke warinya semasa hidup kata yang jio dang ubang kamati kata hartanya kai cok liwari. Ya dahai kata di dunia lam tuqaddim khairal linamsika hana tapu dahului hudip kata dengan kebaikan hana wala li akhiratika yauma dan kata pun hana tapu dahului iaitu harta kata untuk akhirat. Jitu ilaika li aqbidha ruhaka. Nya lung ronyo lung jaba kata lun ya cok roh kata. Patai dengar le urungnya umar malik maut iaitu enggak cok nyawangnya. Ya dikala ni iaitu yang ia ipaling ubintih. Patai paling ubintih fayara malakal mauti kaiman baina yadai mereka lengkap malik maut tegelang nai binti ya tengah gedung iku iaitu paling bintingan ni paling law iaitu hola ilau ada paling hola ilau fayara malakal mauti baina yadai kaiman kalanzi ka malik maut dong nai iku sagam yang palingan ya ukul malik maut alam ta'rifuni wah na tu dilau ana malakul mauti lonyo hai malik maut kabitu ruha walidaika yang kalih lon cabut roh dua roh runci kata wanta tanzuru ilaihima kata hana iaitu terpandang ya kata hana iaitu hana tacok iaitu manfaat walam tanfa'uha lan tanfa'uma hana tacok manfaat tiba iaitu runci kata kata kala nu anta tanru ilaihi ma kata kala nu unci kata teka hanali walam tanfa'uma tapi kata hana ada cok manfaat di bau unci kata al yauma akiduru haka hatta yang guru nyoro nyolo ya cok ro kata ya sehingga iaitu kala auladu kali anak-anak kata wa qariba uka tai kala li kerabat kata warufaka uka dai kala li ngeun kata du yang tasihu min kaliyoma sehingga cok nasihat lingan kata ni ba orangnya gata jamun hana cok nasihat ukun oleh maut ana malakul mauti lungyo hai malik maut qad afnaitu minal qurunil madiyah lungyo malik maut yang kali lung musnahkan iaitu uru-uru yang awal itu ya uru yang awal kabeh lung musnahkan man huwa aksaru kuatan minka kok kakak uru jamun kalau lagi kata waksaru malan min malika cukup le harta kalau lagi le harta kata waksaru waladan cukup le anu min auladika kalau lagi le anu kata kai para eta dunia ni lemot kibam itu kata kalian dunia jauh iaitu le urung tersebut itu ha makaratan daratan nyolong kalon nyo ke dunia tipu daya yang cukup pengkhianat iku pedu adanya gepujud li Allah Ta'ala dunia alam bentuk satu rupa ikul li dunia ya asi wahai urung masjid amat tastahi anta adnabta fit dunia walam tamna nafsuka ma'anil masih hai urung masjid puhana kata meleh gata sabi dapubut dosa alam dunia puhana kata malih kata hana galak tak cegah dari berbagai masjid kata galak bubuk-bubuk atau bubuk yang buruk innaka talabtani wa ma talabtuka ikul dunia
Gata tak tuntut lun, tapi lun hana lun minta kata. Gata cari lun hana lun cari kata. Walang tufarik baina halalin wa haramin. Gata hana ada berbeza masa di dunia. Teh yang halal dan teh yang haram. Dan anta annaka la tufarikut dunia. Dan tak fikir kata dunianyu ham pisah kata. Fa ini bari'atun minka wa min amalika. Lun bauronyo lun boleh ro hai manusia maksud hai. Dan lun akan lun bergaduh kul milik ngata. Iku ni itu watenyan. Wate kalengan tunggu-tunggu hari kaum muslimin yang berbahagia. Iku lihat dah bauru masjid. Ya si wahai urun masjid. Kasabani bi ghairi hakin kata tak usah halungkan dalam hak kata. Hak tak cum-cum hak pen tabe. Walam tasrifni hana dak pergunakan lung bak but yang god. Wala tatasaddaq bi hana sedekah lun pi pecuk guru. Alal fuqara ku miskin hana dabi wal masakin ku miskin hana dabi alal fuqara ku fakir bi hana dabi yan watenyan ke ka watenyan ka gitarik nyawang lima bak manusia tersebut watenyan ke yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Bak uronyo ke hana manfaat li harta dan anak kecuali urung-urung yang wabak Allah dengan hati yang sejahtera. Ya putra ikut li urung tersebut. Rabbi irji'uni la'ali a'malu salihan fima taraktu. Tuhan lun kembali lun urunya supaya ajik lun purut amalan yang saleh yang selamanya lun kubah. In kana mu'minan ala sa'adah. Watenyan munyo memang urungan mukmin berarti bahagia. Ingkana kafiran atau munafikan ala syakawah. Munyo urungan memang iaitu celaka dan munafik, urungan akan dalam celaka. Maka hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka ingatlah sebelum nyawa mengucap Allah harus hati-hati dalam